Fifia lava le nganga e whaalolo atu le au whaatalofa ma le au whaawhiloai. To e talia ina mai ai o ele wopeleina le nei fo i tuaso to a fi malie ma le lao le lei. Mo le whaawawina o le tātou polkalame ma sani lava le nei o le tala le lei e whaavavau. E ele talitonunga o lo whaamanuia le atua i le mea o lo e alala ma mai moa whaafonga mai ai. Le sio manga o lo maota ia po le lawa po fela fo se meo e iai. E ele talitonunga o lo whaamanuia le atua e iai lo na file mu. Wale a whaina ia mea e tutupu ilo tātou o langa e lamati ai lo tau soifua. Meise o whaanoa noanga inisio a inga no le malanga le maniu male oti. Ia e meise foi o ngase o lo whaata o tolia inisi maota malawa po a aio ngase. Whaafita uri masani o leo langa i le tātou whainga malanga e le mawhaiona alofia e le tangata soifua. Pei te iane u te taritonu e le o lilo i le tua, ia oele wopeleina i soos tūlanga o lo o iai, mai whaamano atu ai le whaatoa, whaamano le tauasa o le olanga whaingatā, e le o ngalo lava oe, ma tātou umai le anga le lei, ma le alofa o le tua. Whaamanuia te le atu le tua i lau mai moa, ma lau whaafonga mai, i lana awhionga i le nei fo i tuaso, sa i o tātou te talo. Vi e peo oe le atua e whaavavau lava. Wai le lava se tasi e te tau mono me iai o le vi inga, le whaanetanga ma le whaamanu. E meise o le tapua inga ma le ifonga e whaia e tangata umalava. E tau la itasi atu i a te oe o le atua, o le so i fua pea lava pea e whaavavau lava. Sili nei lo le nā o le atua o le alofa fua, ma le alofa muti vale. O le atua o le alofa e whaavavau, o le alofa e le mafuatia, o le alofa matalasi, ma le alofa tūtū noa. Lo alofa le mafuatia le atua o mātou o nia manuia mai ai, le nei tu aso whaatūlanga ina, e momoli nā tuai lo finangalo, e ala i le tala le lei e whaavavau. Whaaftai mo lea tala le lei na tāpena ina i o ao mai le langi, o le tala le lei e ori ainu o umalava, o le tala le lei o le olatanga, e ala i lo walopele o Yesu Keriso, whaamole whaamanuia maia lau o fio, o atu lau whaamanuianga i lau whanau i so se mea o iai, to tonu o ainga, ia solo i sea lo i fofonga o i la tau, o lo o awhaina le maliu male oti, malona ti ngā. Ia pa ia tu fo i lo wa ao whaamalo no, ma e lango manu i moenga o i la tau o lo whaata o tolia, i ngase ma i o leo langa. Sili le nā o lau whanau o lo tau wivi, ma fsa ngai ma toftofonga lo loto o leo langa. Ia fusia i la tau yo wa ao ma fanfana, whaamanuia lau o fionga whaamole pe a tōna ulawina, ia i watu mea malava i lo lava vi inga, ono lo suaf pele Yesu o mātou ole, ma vala au atu ai nei. Amen. Wha autuina le wha au filfinia mo i tātou i le nei tu aso e whapea. O le tala le nei o le wha o la tanga ma le alofa tu noa o le tua, ma le awala e momoli nā tuai. To e whaafonga mai. O le tala le nei o le wha o la tanga ma le alofa tu noa o le tua, a toa ma le awala e momoli nā tuai. Te sila fia sos whalwhainga ruenga lava e ngau si ai o loa e au ngā mo le soifua o tangata. E lua lava mea e whaata waina ia i lātou. O le o loa o lo lātou ngau sia po le product. A toa ma le awala e momoli nā tuai. Le mafu anga le e te mātau ina i pea Inisio Company ngā osi o loa. E le suia lava la lātou o loa. E tu mau pea lava. E masani o na tātou vaava ai, e whesuisui ia i fōringa o le atingi pusa. I ona fōringa e whaato sina ina i tangata, ina ia momoli ma taulia ai le oloa. Te sila fia o ela ua pele. Whapea nā umalava le tala le lei o le whaolatanga. E le suia le tala le lei le atua, o le tala le lei lava lea e pei o le atua, le tala le tusio e peru. E le liu lava ia ona nafi o le so mai o i le whaavavau. E whapea nā fo i le tala le lei.
e tu mau lava le tala le lei, a o le awala e momoli ina atu ai, o le awala le ao na nofouta iai le tangata whainga luenga, ma le tangata o lo avea mafofonga whetalai o le atua, i le awala e momoli iai le tala le lei, o le whaola tanga a le atua. Whai mai se tasitanga tustala, e mafua le mea, ona o le tala le lei, e le ngata o le tala e le lei, a o le tala e au pito i sili lava lea, ma sili sili atu. The gospel is not only the good news, but definitely it is the best news. O lea la se si me fai o le tala au pito i sili lea, le mafua anga lea, e so o i pēr lava wha matalanga, wha mamai ma le wha me melo a paulo, e wha tatau i le tala le lei, i le Roma mua, whai pe sfuru sfuru lima, sfuru ono, e whe so o ta i le lei, lona whanau naunga i le tala le lei, whai pe sfuru a wā o loo ia tia au mea a iutaia ma e leni, o le tau tala le apostolo, e whaata tau i le tala le lei, o aia mea. Tuis pa ia wha peretania whai mele au au le atua, I am a debtor. O au o le tangata nofo ai tā lafu i tangata iutaia ma e leni, i le mea le o le tala le lei, e ao na manatua, e au o le tangata o loo o fola ina le tala le lei, o te nofo ai tā lafu, i tangata o le atua e fia whao le ina, i le tala le lei lea o te fola ina, e ala ngā ta taula ia wana o mātaala, ma ia tumu lo uloto i le alofa, ona o le ai tā lafu nā le tangata, fola o le tala le lei, mo is tangata o le atua, whai pe sunma le lima, whai mai le apostolo, o te nau tele, I am so eager. So tangata whai ngā ruenga o le tala le lei, e le ngata o lana ai tā lafu, e whai mai le apostolo, I am so eager. O te nau. Aisha, au a fo i le tala le lei le whaolei nei, le whanau le atua, e le ave o se mea whapea o te manatu e whinau i nei iau. A o te nau, le anga o le tala le lei e whaolei nei tangata, whai upule sumale ono. A wā o te le mai le tala le lei, a wā o le mana lava leo le atua, e whaolei nei i lātou uma, o e whātua i a teia, e mua le iu teia, a toa male e leni, nono winga, tau a tele wo e le tala le lei, le tio ta vite le salamu e sulfafa i upe fitu, e ta fia i loa se sau mai le maunga o siona, e au maia le tala le lei, o mo onga i o le tangata o ta vita, ma o le mo onga fo i leo tangata o le tua, whata tau i le tala le lei, ia mana tua e le tangata fola le tala le lei, e ia le whamatalanga e whapea, e le o le mea e te iloa, ma le mea e te tui nātu e tāua, a o le awala e te tui nātu ai, is not what you know, it counts, but it's the way you present it. O le awala e avatu ai, po o le a lava le sao, po o le a le mānaia, po o le a le lei, e le tāua. A o le awala e momori nātu ai le tala le lei, mo le whaate i te inga. Ina ua wala au le tua le perfeta o nā tāno e alue, tau le anga sala tā vita, ina ua anga sala i le tamai tai o pati sepa, manatu nei la uoe. E alu le tangata whaatau wa e lava o le perfeta po le whaifi au, ai alu e tau le tupu o le malo, le mele ua tupu, o uoe. E le na le masau atu lava po oa ua le perfeta o ua latu loa tā vita. U whaasalaina o e le atua ua e whaile, le ansala wa sori tu la fono le ai sa matua ta talo le tangata ave fe au ma mafau fau ma fe furi sa i lona loto le awala e momoli atu ai le fe au le atua nei lo le leila va na tano o le tupu le ai le tupu o lana nga ruenga sa le o leo ma moe e ia lona loto e pele ai ma moe o ina lo lana approach o ina lana awala vai na mafau fau na tano ile awala awa o le tupu a fai se o le oti lo nei unga na rua tu tonu ana tano a mata i le tala sa ia i le tangata maumea e tele ana mea e tele ana mamoe a sa ia i fo i le tangata mativa na o le tasi asi ana whanga whao a latu lofa i atu iai wa sause malo a le tangata maumea ona a amile le mamoe a le tangata e tasi e pele e moi lona fata a le tangata mativa ina ia fasi mai
A o whaamatala atu e nā tano, mātau mai woe, le awala e ave le fe awale atua. E vai atu nā tano, wa sui le popula le tupu. Wa amata na ite le tangata lea, le fai mai o le tangata maumea. Na ona umai fo lava ai fe sili lo le tupu nā tano. O ai tonu ale tangata le nā, va e la o le awala pe asa o le awala e ave ai. Fai atu lo le perfeta, la ua fionga le tupu, o e tonu alea. Na tangi a wewe le tupu matangi masusu, ai sea, sa o le awala. O le tala le leia ia pe a sa o na ave. E masusu e le tangata. E li usu havai e le loto. A e so se taimea e ita e le tangata i le tala le leia le atua. E iai le mea o lo o tupu i le awala o lo o ave na i le fe au. Whaaftai le atua i ana tano i le awala na ia ave na i le fe au. Ta ua tele le awala. Po o lea lava le tala le leia o i whelo na sao ai ale le lei na ave. A ita i le tangata. Something is wrong. E iai le mea o lo tupu e le tala le lei. Wo fo ie to whai op. O atu le awari i to tolu mātutua mua mua. O atu e le iai masina fisosoani i ai op. Na matua whai lala awari mua mua fo e o pilitati e li fasa so fara. E le imanuia lato tau mawhainga. Se le approach. E latu lo tamala i titi le wola i titi a iopu. E te maua le tala nei le iopu e tolu sfutasi, tolu sfulua, tolu sfutolu, ma le tolu sfumrefā. Na o nā luatu al tangata lea, fai tau le au su e le tuspa ia, i le awala le tangata lea o e liu, o le ingoa lea le tangata o e liu. Tusi loa e tangata su e le tuspa ia, le whaamatalanga e whaatau ia e liu, fai maila lato tala, e wha mea, a new voice, a new approach, a new answer, a new appeal. O e matau maila uoe. E alana ese e liu langa e ese ale awala. Na o atu ale awali ia na o atu mua tongi malo lava tu load whaafonga mai. A latu a tongi ai pe o upo istangata. A anu le launga mai na watu a tongi e malpuru. Lona winga ele kea. Ele popole i tangata lai whaalongolongo pe manu anua pe tinga. Ele kea iai. Ai fai mai tala autustala whaatau ia e liu. A new voice. A new approach. Fai mai a new answer. A new appeal. Oe, matua mana o mi e tele ana melea. New voice. New approach. Mele ese ele apostolo Paulo. E te tanga ia na tusi pes furu ma le wha na tusi ia. E tofu ale tusi ile au lotu. Tofu ale whaafi tauli ma le approach. E tofu a ma le awala. E le i tao tasi Paulo i se awala. Nei loe Paulo fua mua i o. Fua i o i tangata lai o hai tangata lai o. Fua lo i ai le approach o hai tangata lai whaalongolongo. La fua i ai e le tai tu tusa ni approach a Paulo. E fua lava i tangata i e whaalongolongo i le fionga le tua. E ese le generation le tātou te iai. E se mamao alo le generation mua. Me le alaina whaingoa le tasio generation le 11 te atu nei. E ta ua o le generation Y. La mea whaingoa o le generation Y. Te leto e pepe loani tamaiti. E te i alfa mai. Mom, why is this? Dad, why is that? Ole e ask lava, why? E leo toi au ngā la le ave so se approach. Po o lea lava le sao ma le malosi o le fionga le tua. Le anga o le generation nei. O le generation e ese lava. O le generation e fe sili i mea ma lava o loo iai. A new answer. Wa mana o mia se awala fou e tali ei whaafita auri o tangata. E le tali ei ni manu fe aiso o na ave. E le tali e whaafita auri o tangata. Whai mai a new answer and a new appeal. La uope le. E tāua le tala le lei. Ai sili atu ai le tāua o le awala e momoli nai. O e mantua le tala le tusi o Samuel. Sa ia Filistia e na ua tau le taua Israel Filistia a velole ato la au. E vai atu Filistia o woi. Wa o mai ai le to asao le tua. Whai mai lo Filistia to e whaafo i le ato la au le tua. Fono lo le nu. Whai mai le fono le nu. Aua tātou te toe avatua le ato la au le tua. I Israelu i le fata vale lava lea.
A o le ale tonu na fai le tonu le nu. Tātou fau se fata vale fau e mo moli ai le atola awale tua. To ai ngā mea tonu a le tala le lei. Uso pele o lo alanga ina le tala le lei. O le mea tāua te le lea. Va aile atola a va aile fata vale. Fau le fata vale fau. Ave aile fionga le tua. Ave aile tala o le whaolatanga. Langa e ese le tala lea. E le o se tala e te manu malo ai. Pe a e finau ma e so na whaonga ina le ngangana e le ai. Se fau le fata vale fau. E to e whaafo i atu ai. Le atola aua a le tua. Fau le fata vale fau. Ma fuanga le fe mai Yesu. E le utu fia le waina fau. I le fangu pa utu ai. O le tala le ai e fau. E va ai le fangu pa. Va ai le fangu pa unai a vele tala le pe le pala. Va ai pe le matua. Va ai pe le tatauna malolo. Langa e fa le anga nai le tala le o le alofa tu noa. To e siaki nei le tala le fangu pa uoe. O le tala le ai e le lei. It is the good news. E va ai le fangu pa. A fai wa tatau na malolo. Fa malolo. A wana o le atili ai. O na wha manua dia. Ia fina ngalo o tangatai i le mea o no iai. O Yesu malana awala. Va ile approach a Yesu. O le mea e whai a Yesu i sos tangata e whai ai maleri i whaola. E mua le mea nei e whai a Yesu. Pu e mua a Yesu le loto le tangata. First, catch the attention. Mua pu e mai a Yesu le loto. O lona lua, whaatupulo Yesu le fia. He arouses the interest of the person. E so ale pu e mua o le loto, ma tau mawhailo Yesu, ia maua mai le fia. E so ale maua mai o le fia, ma le tau mawhailo Yesu, ia whai le filifilinga le tangata. He moved the person to make a decision. E lono Yesu la o whai le decision, o le mea noe ngalua Yesu, ia acte le tangata, o le action, o le mea lona wha, e se le mana ia e whai ngofia le awala le tala le lei. Pu e mua le loto. O le si wha upunga e ave e wha matalanga resta ngata. E wha upo lo o iai. Hook, puk, look, tuk. Wawai. E se le mana ia pe ia o Yesu. Mātau me o le hook. O le mātau. Te tango atu i le maunu e le iloa mai e leia. Mua le hook. Whaapena le pu e ina i Yesu o le loto o le tangata. E maua mai loa i Yesu le loto o le tangata. O le mea lona lua loa e whai i Yesu. Whaatupu le nau. Whaatupu arouse the interest o le tangata. E loa loa Yesu. Wai loa le tangata le whiau. Tau ma whai loa Yesu. E le alufua le whiau. Ia whai se whiriwhiringa le tangata. Se i o lava ina acte le tangata. E file mua to e mana ia le awala o le tala le lei. E le tau tinga ina fua ni whamatalanga mani upu. Ma o mau i fua le tala le lei. Ma whaina i fua le tala le lei. Ma le tala le lei ato toa o le mano le atua. Ai ala na wha le tonu. O le awe au o le tala le lei. Ma tau mai le whaamaninga o le awala Yesu le ala ua watua i ate oe. Le whawhine Samaria. Tala noa ma Yesu lunga o le vai eli. Tala noa. A matan tal noa nai te vai o whaapea mai le fine Samaria ma whae ngoa le li whaola o oe o le Iutaia. E le mana ia le ngoa e ave le whaola o le Iutaia. A sa ono sa ia Yesu tala noa whaalongo tu Yesu. O ua sui mai le tala whawhine. Ua whae ngoa mai a li ie e leo le Lord la a o le ali i lea. Ze. Whaalongo atu ua sui mai ua le to e whae ngoina o le Iutaia. A ole se, yes sir. Wa ilo le wasui. A lua lava e le imana o ai Yesu lai. Se tia le take de le faola. A lua lava se i on whaalongo tu Yesu. O wasui. Lai ngā lua Yesu fa mai loa. Wa o ilo nei o oi o le perfeta. Si? Perfeta. Iutaia ze perfeta. A la lava e le imau o le mele whaatari ia Yesu. Lai ngā lua lava Yesu. Se i o ai na whaapea mai. Ua oilo nei, you are the Christ. Sa ono le venga le tala lei. Tu uno le vai le tina. Ai alu fo no ilo na nu. Mori maumbo o mai le tangata le wana tau mai mea uma ia tau. Pele o le keriso e lea. La mea leina ino sia fua le tala lei. La mea leina ino sia fua loto.
a whai e sa o le awala e mo moli atu ai le tala le lei o le alofa tu noa o le atua. Tau te sile fia tangata ia na oa e tusio Ioane. Na oa e tangata e fia whailoa ia Yesu. E oa e tu watu tangata le o Filipo whaata alofa. E whaata alofa atu Filipo pe a whaitau iai. E whai mai tangata wha mole molea. We want to see Jesus. Ma tau te fia whailoa ia Yesu. O ele ave whi au le tala le lei. Ele o a fia whailoa ia tangata. E fia whailoa i sa o lava ia Yesu. A wala le ave ani manu ai. Ave Yesu. Langa whai mai Yesu le Ioane sulua. Whai upe tolu lua. A o au a whai e si i tia i lunga aile ele. I will draw all people unto me. O te tō sina umamai tangata i a teau. O te au maia tangata i a teau. Ina ua fo'i mai le nuu o le atua. Ua matua lai lava. Ua matua maa osi osia. Ua matua pangatia i o i tū whapau i Paperonia. Ua afia ai. Ua le lava vā. E saula latou solo. Ua matua mana o mia se mea mānai e sili atu. Mana o mia. E o mai e whaafetau i loe le atua. Se wholofolanga mānai e tele. A e fia i loa wholofolanga lea. Yeremia e tolu whai upe suma lima. Whai mai ia le tala lea a le atua i ona tangata. Sila mai le atua lai mawhatia. Whai mai loa lo unu ue. O te avatu i a te utou, o leo mā moe, e tu tusa mano uloto, lātou te whawhanga i a te utou, i le poto ma le whautauta. I will give you pastors after my own heart. O boy, e lai loa tangata i larorangi nei. Mā whatia i o tangata i le ngata o le whaamai o le COVID-19. Ai whapea fo isi mea. Mā whatianga o tangata o le larorangi. Whai mai le tua. O te avatua i ate o taua o tangata o leo mā moe, o whai whi au, o ave whi au o le tala le lei, la lato me whai. E whawhanga i ate o tau i le poto ma le whau tauta, mā tau le tala le atua. Te le so ona avatua so as whi au. Te amatua o leo mā moe e ta tau mano loto, after my own heart, mana tua e ole mea nei. E longo fia le tangata e so ona whaia tangata o le atua e whanongo longo. Wa au mai e satani leo mā moe na. E iai leo mā moe au mai e satani. E alai na whaalongo atu, ua sui le whaalongo tangata i le teimine nei. To a tele i o leo mā moe. Langa whai mai ia le tala le Filipi mua whai perua sumarwaru. Tau ina ia tusa o la o tau a mio ma le tala le lei. Tusa le a mio le tangata fola tala le lei. Ma le tala le lei. Ona mā neia loa la lea. Nofo ata vite le tasi aso. Wha umaino le tātung tā upu nei aso. Nofo a lai wha atari tali se tala. Lai mo le taua lai e yeilo na tari u Absaloma. Tu sapo le tama fau vale le tupu. Ai wha atali ale tupu. Wha atali mo stala. Te i ale tupu lai o na lunga e le tangata vā ai. Lai nofo ma vā ai. Te i ale tupu a tā vite le wha pia mai. Lau whionga le tupu e hele tangata le ua mo e mai. E au noa ma le ilo ine le tupu po ai le tangata e sau. Ai whai lona na tala. E te iloa o e ali i tangata wā ai. O le tangata la e sau. O le tangata le lei la e sau ma le tala le lei. Le lei le tala. Toi le lei fo le tangata. O le whaala velave le ua tupu le tala le lei. Le lei le tala le lei le atua. Ai la unga le tangata le anga. Le tangata e le ili ua. Le tangata e le alofa i tangata o le atua. O le mafua anga le nā. Le iai. Mafua anga le whai mai o Peteru. I tangata leo mā moe. I au tau leo ma le loto i le lafu mā moe le atua. Ua tuu ina atu i ate au tau. Tau te leo ina. I au tau tausi iai ma le loto. Ma whai mai lo Peteru. Aua ma le fia whai o loa. Aua ma le whaatau ana wina. Aua ma le wha mālo i le tofi. O le so ona whai o le tala le lei ona o le tupe. O le so ona whai o le tala le lei ona e whau mālo i le tofi i woe. Whai ngā ruenga o le tala le lei. E le se tofi e tātou. O le tofi a le atua. So ona whai e tangata fola o le tala le lei. So ona whai so se me tau watu i tangata o le atua. Tangata na maliu wai le ano o le atua. O le oloha tāua le atua. O le i fofonga o le atua o le tangata. Ia whaolaina mo le mālo le atua malona toe e fio mai.
ai so ona tafili sau noa tangata i le tala lelei. Na ona lafo atu a pe manu ai tangata pele ai lafo ai ai. So ona fai a. Ai o mai loa fai ngata. Ona e wha longo tu roa leo wha pe mai. Sa waina ona o le fina ngalo le tua. Aua woe. Le ai. Ele sa o le mena. So ona tafili sau noa ma so ona fai le tala lelei. Ma launa manu fe ai. Ma launa ia mea. Launga ia mea. Ma ia mea. Ai sa waina loa. Fai mai loa. Sa waina no le fina ngalo le tua. La ua pele. Ele o le fina ngalo le tua e sa waina ai. O le wha vasi. Ma le wha tamala o le awhi au o le tala lelei. To e liu la le tofa. Ma va ai wha lelei. A wale so ona faya. O la Yesu. Ia o tau fi le mu e pe o lupe. Ai ata mai e pe o ngata. Tala lea Yesu i tangata e ave le tala lelei. Te a wina o tau pe o ma moe le vāluko. A ia tau fi le mu lelei e pe o lupe. Ai ata mai e pe o ngata. I le ave i nātu o le tala lelei. A le atua lea tātou te iai. I le whai unga ra tātou launga. Ia e mana tua. To e wa ai lelei i le tuspa ia. Malona wha winga ina. Ia eiloa, o le tuspa ia tuu pe lava le tuspa ia, e tau tala mai le tuspa ia, i le mea nā laina o Sofia e le nganga o le tua. Tuu pea, le e tā ua le ngangana e le ni o le exegesis. Tuu ua i pea le tuspa ia, tau tala mai. A e so ona whaia loa, ua e whao ngā ina le ngangana e tuu whaafia ngai ma le exegesis, o le eisegesis. Nona winga, o lou manao le ise me te manao ai, o lou manao e fi nau lau lotu, o lou manao e fi nau lau talitonunga, o lou manao i avatu rou mai a i tangata pele o le atua, o na e alurole le eisegesis, e toso mai le tuspa ia, e whaatau tala, wha malosi le mele te manao ai, woe, e le wha pēnā le tala le lei, mana tua mai le tātou au tū le ua uma, o le tala le lei, o le wha o la tanga a le atua, a toa malona lofa tu noa ma le awala e momoli na tu ai ne mafua anga le na fsidi Yesu lo le Yesu le Yohane rufu tasi fe pe su lima e o su mal fitu fa toru le na fa fiti pe teru le no o ele sa tauro le li to e tu me ale li faila la to tu nui a mauna so i lunga o fanga one to e tu li tatawa Yesu fsidi to e me Yesu Simona e te alofa mai ia ta va vea le oso me Simona neri ia i oe te alofa ia te oe. To e fesili mai Yesu Simona e te alofa ia te au. Wa tau oso a ele ita o Simona. Neri ia te sila fia au te alofa ia te oe. To e fesili fa toru loa. Fa mai wa amata o na ita Peteru. Fesili a Yesu e te alofa mai ia te au. A e tali Peteru neri ia o te alofa ia te oe. Matau mai oe whailau ngore tala lelei ma le ave fe au. O le upuana wha o ngā Yesu o le alofa. A e tali mai fo i Peteru o le alofa. A e wha lave. E ese le ngangana ntusi ai tuspa ia. O le alofa le ngangana ia Yesu. O le alofa e taua o le agape love. The highest quality of love. O le alofa e ngata i alofa. E le si lava le alofa o se tasi le nei alofa. Le ana maliwa e wha o laina tangata. A e tali mai Peteru i le alofa foi. E le o le alofa pe o le agape. A o le alofa o le filio. O le filio means I like you. E esele I love you. Esele I like you. A wete so ona whaia le tala le lei. Ona you just like the gospel. Mene ai. O le alofa o le mea tahua lea. La uope le. E tahua tangata o le tua. The highest quality of love. O le mauti lena ia Yesu. Na mafua ilo na iai i le sa tauro. Ia le ais tangata ngasala. Whawhanoina. A ia ola tangata uma. Manatua. O le tala lelei, o le tala lelei, o le whaola tanga. O le tala lelei, o le alofa tu noa. Manatua le awala tātou te momori ai. Ia momori le awala le atua. Ma le alofa o le atua. Ia manuia lau mai moa. Ma lau whaafonga mai. Se o tātou te tālo. Whaaftai le tua mo lau a fionga. Whaaftai e iai lava le awala lau lava a fia. E te le iso o na tāpena ina le tala le lei. Na tāpena malo fina ngano. Ia mo mori le awala lau fia. So se tasi e lau ngaina le tala le lei mo lau whanau.
ia faatumuina lona loto ma lona agaga ma lona mafaufau i le alofa lea na e mua i alofa mai ai Iesu ina ia laveina ou tagata ma saunia mo lo malo faamanuia i latou uma o mai moa ma faafofoga mai i lou sua pele e pele lava ua matou tatā loa tua i